Frank Chola wetu kakujiminyi teto abam batu nyenga ma licence batu tachisha batu compliqué muma affaire yetu onsu pendant 2 décennies anubo chilumbu chani tuji baba Tshisekedi tuji mu opposition ni tutuluisha bukaleng. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, pour vous qui êtes dans le monde des affaires, la solution est à l'agence EasyPack. L'agence EasyPack, une nouveauté dans la façon de transférer vos véhicules, colis, habits et tous les autres articles des États-Unis d'Amérique jusqu'à Kinshasa, à Mbujimayi et partout au Congo. N'hésitez pas, choisissez le meilleur avec l'agence EasyPack. Agence EasyPack vous réserve des surprises introuvables ailleurs. Vous qui voulez aider, soutenir ou assister vos frères et sœurs en RDC. L'agence EasyPack répond à toutes vos exigences et vous facilite la tâche à travers son personnel méticuleusement qualifié. Agence EasyPack, un cadeau du ciel. Agence EasyPack, la rapidité, la confiance et la satisfaction au service du client. Pour tout contact, appelez l'agence EasyPack au numéro que voici. Lusamba wele chitolo wa mwamai munyanyi wa batu bagaji ba munyanga Elizembenga wana wa Celeste kajajambia Deborah Kapinga wakapinga kamuzebaye mwangu Caleb Mulamba munyanyi wa batu bagaji ba munyanga Kasai yonso musanga nteta wetu au sanga iwabo betu abwe tujituno ele lubila mwana wa mwena Kasai uju sangi jibo mu diaspora matumba wonso anaya monde entier. Frank Chola wetu kwetu kakujiminyi ne tujitwele lubila tubikila bwani mwana wa mwena Kasai musanga nteta jiba ja kumbanyi ja tetu kuhingana kwetu kundele na shiba kwa mbanzala nya ya byanyika kwena bolu kimutu ambijila kwetu kimuimbila bukwetu nanku jukai jilongo lolai bwatu hingana kwetu tumona mushindo wa kuyekatwa mfumu wetu wajitunga nyama kumikolu Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République, Moumana kutuhesha njila, mutuhesha feu vert, tujine soutien wenda total, bwani tuhinga na kwetu tumona mushindu wakuya kalongolo la majimi, kwa sama hôpitaux, kwa sama école, ku développer province wetu. Mwabeu uvo muchifela. Tangila ya no mushindu jibantu, biba kamuchifela, c'est à cause d'abord wa bonne volonté, détermination ni ji du mois. Ibaluka ilelo njindu lomba mema wenu Beni Gaston benga mwene chito. Munyanyi wa bantu bakajiba munyanga yeya twaji decide bwani tuhingana kwetu tukibaka musoko wetu.
makalenga abanyenga ngani mama na kuhita teto abam batu nyenga ma licence batu tachisha batu compliqué moma affaire et tout pendant 2 décennies anubo achilumbu chani tuji baba Tshisekedi tuji mu opposition ni tutuluisha bukalenga bafubamba bwani mwana wa mwena Kasai ka kuhita bukalenga lelu nzambi wa mjulu waba fuishibundu bukalenga nyebu jabilamba. C'est notre devoir mpinye wandi toujours kila bon sukulu tuangata conscience tuhinga na kwetu tukatwa mfumu wa jitunga nyama kumikaba ni tuibaka jitunga jetu. Ce n'est pas la responsabilité du chef de l'État seul. C'est la responsabilité de tout Congolais en général et tout Kassaïen en particulier. Ni wamba bigichin. Excuse kai muko buwa fila. Bukalenga bwa banyenga ngani bwa mani kuhita. Frank Chola wetu kakujimini kakujimini kiwe unyingela kabobu. Wewe mwena diaspora, wewe bwana wa mwena Kasai, mwaba wonsuju sangidibwa, unva kabobu. On a un seul message, c'est de sensibiliser nos frères et sœurs dans les 4 coins du monde pour retourner chez nous afin que nous bâtissions notre nation, que nous bâtissions notre province, parce que avec le président Fachi, tout est possible. Nous avons le soutien du chef de l'État et son appui total. Il a lui-même prouvé noir sur blanc sa détermination. Nous disons mon réalisation il y a un fumu. Dans 2 ans seulement, Mushindu Djimoudi battre corps et âme. Espoir Muhingana, il faut boani montionsu à placer Djende Gibwa, boani tuton fumuwa, wetu wajitunga nyamakumikolo. Ki lubila lutu jituela, bo mwana wonso mwena Kasai, Musanga Teta, na shiden bana betu bene diaspora, badikune ku Dubaï, et partout dans le monde entier, dans les 4 coins du monde, mon message est très clair. Jibadia kumbani, mvulu leji la kalban kwabu, tuhinga na ikwetu, tukibaka musoko, tukibaka jitunga ya Fachi Beton. Un grand honneur et une grande bénédiction d'avoir un tel chef de l'État. Tout ce qu'il avait promis, c'est ce qu'il est en train de réaliser. L'état de droit, fini l'impunité, la justice équitable est en train de se mettre en place. L'encouragement total et le soutien de tout investisseur. Tangila ibana betubena ku Nigeria. Badi capable de prendre en charge. Nous avons déjà eu la grâce et le privilège d'y être invités. La plupart de mes partenaires nigériens, ils ne m'ont pas reçu à Lagos, ils ne m'ont pas reçu à Abuja. Et si tu veux vraiment être honoré par un partenaire au Nigeria, il va te recevoir dans son village natal. C'est là où ils ont bâti des châteaux. Nous devons faire la différence. Si ça a été fait au Nigeria, ça peut être fait au Congo. Frank Chola wetu, ela lubila. Kasai wa balenge la bakushinta jiminu, tuyai kwetu kwa benda nkulu kwa muchi, sambi wa mujulu, anubenesha, toasa kijilai, buante mayenu, que Dieu bénisse la RDC. Suivons le modèle que nous avons, Fachi Beton, soutenons-le dans tout ce qu'il est en train de faire, car l'heure d'excuse est passée. Je sais déjà que la diaspora est en train de se sensibiliser, et même à distance, il y a beaucoup de choses qu'on est déjà en train de faire. Les vrais fils du pays sont en train de retourner chez nous. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes de tout rang, vous qui venez en Mbujimayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude.
l'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Bantu badi bankoka wabuchi muni bwanyi Bantu badi bangela nkonku bwa victoire wanyi Banga bamba ni manga bakwabu ni mulenga miyambi Banga ni nkena chanda bakwabu ni nganta nyingena manga Bantu muchisalu basomba bapenda mema chimweza bwalu Bamba ntishira kumikuna zambi nyauva nanyi Bamba ntishira muchitanda zambi nyauva nanyi Baba mvuli tuta kumikuna mema mfani Yesu Baba ntongo kaninza la munda mumanywa musingwanyu ufani moyo Baba nginda mukachimba nzambi ufananyi Mishi kwa mbelu ya bena manga makasa ani kimanji kujata Zubu ya bena chanda kachanga kola mema chimwanji kubwela Kacha 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 kubwana bwanyi bale jibanyi bampanji lenjilwa Yesu Boaza wanyi kaibunda wanyo Mwena chibaka chinga kabwela papa yoyo Sumu bijwa muchibanda banda papa yo kaibunda wanyo Umanyi wasu siji mumyo ya bantu njova wanyo Wakulala kusomba nenda kuchisha nenda Yesu Wakweza nenda muyikwa chilolo muyikwa pamoyo Jove ye Wasa ya pabula bei Bantu baji basebe yangana Yeso Ano bankwasa yoyoyo Banga bafa kubingoma Yeso yoyo bankwasa yoyoyo Bakazima fila kumanga Papa yeye bankwasa yeye Bana basawila kumanga balunda Ano bankwasa yoyoyo Bambi batungi langana bateke langana teta bankwasa yeye Bantu basibini langana malu balunde Ano bankwasa Yesu kushiye wenda nkwaswa butumbi bwa kusungira muyu wani Kushiye wenda nkwasa bwa kusungira mukwa bisama Kusungira bena manga bena masanji bashebe yanga Bantu bamyo ibibi Yesu Boaza nzambyo mwene chinanga wani Luta kwambila mamwenenda Naomi wani China nkubenga Naomi mema jifwanema Nasamula chila makaya wa Naomi kyanga Japani Nashamula la muchina mumanyanu Naomi nindala pani Nashamula la mubuina Naomi nindala neba Mwena lula matuwanye Yo papa wanyi Jini jisanka jifita bunena Njimupanga chini mwa kwamba Ani mbulenda buli mwa kutekele jisankeji
ka papa Frank Cholawani njisakijila papa Mike biayi wanzambi wa mujulu enze nenda malumenene zambi wa mujulu atanyile mujimo sujiweza zubwenda yonsu mujim projet yenda programme yenda yonsu makalenga Yesu ikalana nenda amen bwalu chivomema mumanya bwasenje mwakumona kwa kumushindu bunongo anyi memeu niba amanya kwa kufanya memeu nimpeta kwa kuhanya jangulisha mushindu bunongo ewu ka zambi wa mujulu papa Mike enza nebe bishima binena ka zambi wa mujulu anu benesha kwa kuni mwane Frank Chola bwalu Frank Chola mutu leja kumalu meshishilangana Frank Chola mutu fikisha kuba partenaire bango meme chima ni mpeta to twasageja munda mwa biji mu makumi abiji ni chimwa mpinje ukachanga banga orfelina chitumaje kweta kwoko bana bamiyo ya mushindu bunu kuto bana betu ya chinji ntemwanye kabi bulu bombu to ntemwanye to ni kumpala kwa mkalenga Yesu mwana bana betu mwana bomule mungitunga ya mu province wa Kishasa mando mwana ku betu bana betu kuneko kana lokutani papa wani franga chwe wetu wa ko tujimini mundu kunmwana twasagila papa akesa kan vuna kanga fiwa ino omulisha bana bajina bwa sala bali manzambi matu bumpala ntwa kunmwana kabiji chichukusaka bwa kulo kutayina bana bashe nchinyi kulo kubasamba bon chinsaka bwa kubotanyila umwana no wewe wange bitu mwa ngwe tokushimini tokushimini c'est que faut tout le monde émission aí tout ta kumoi adi umwana ba mwana nzambi kusamba quelque chose c'est pourquoi moi même futenji le mulo waino ko tokushimini c'est le mutu wako kichindi muno wako ngambusha bana aba ngala bonso katesa kanya ina kwako Yesu bachi bakubenga mbahanga chijibenza Yesu bolu malu ajwe wenza zambi ngaji chifuki bocha habula ba nincha mujulu kachimwa kwenza to wakana wani chanta hula leba chingani Yesu kinza lanki mususu jena mwana nasha chimohela ingimba bolu ma Yesu waka mwana bukujiyola ni sibelu chifunda jina Kudilezi botenda bena besi pakajuka Ambula mananasi mula neka mwenya bwaku musawila Enda muchika la wa muchipela Pakajuka ye Benda balonda mutoto bwaku yaka kukwila Yesu Mifundu ya chishira ichiyamba china jenda Mifundu misokuka ichibulula china jenda Yesu ye mumata muchanda bananga bali ena chanda bajiba fuka majiba chimpingwa pa muchanda yeki mwena meji chimanya jabe na chimanya Yesu chilobu cha makanda Yesu anye Kadibuba kwa tambuji bwa kushiba ya mbuji udisuba ubenga lufuwe Kadibuba kwa damu koko ududi fila bwa lufu Wewa Yesu wakadi fila pa mwaba wani Kwa kangata mwana wabenda na shamuka juwa benda Chinga kubengela chinga ni zambi muluma mwena dina Dina nga deba Yesu ndikamba jaba ledibande Dinanga ditamba jabana betu ditamba jabaluma Kibwaluka yitunga kubikila ni udintamba baluma Yesu Dinanga deba mwabila inditamba jabakalenga Deba dinanga chilumba iwaka dindeja kugologota Kibwaluka imumoyi wani mema shamba kupua Wakubenga kwamba bunena kweba mungu kwa bisamba Ginanga didikadine lugombo daka mwene kakugologota Kibwaluka imema ndini moyi mbwa Yesu we Tikuji kadena ni musina Mutu ni mafuta kubyanza Kuji ulaba kuji kuji
ni mushinga. Sanganingasa mitenzela, sanganingasa. Wewe muzungu wa Nzambi, washajijana miki. Wewe muzungu wa Nzambi, washajijana tusumbu. Muntu ansongu mwekiliza, kuji wewe ulisha. Kuji mwa kutusubila byamwa, kuji wewe ulisha. Muntu ansongu mufami, kuji uja muchanda. Muntu ansongu mufami, kuji uja muchanda. Mwambi ya lenga bubi weba, wambule bika mukunza. Ubanga kujije mwambi, ubanga kukorije mwambi. Hanyuma akutendelela, wewe kukumwisha bantu. Mwene mubitanda byenwebi, bavwila numwa kutwamba. Sanganingasa, sanganingasa mitenzela, sanganingasa. Pasteur André Moulila Masanga, Pasteur Paul Nkunda Musulila, Eva Timothée. Muntu wasu tribalisme oyo molimo ewuti wapi Nzambe esunga Congo division ekoti lelo na Congo oyinana ekoti lelo na Congo motema mabe ekoti lelo na Congo division ekoti lelo na Congo oyinana ekoti lelo na Congo motema mabe ekoti lelo na Congo babela mwana wa muntu amufuateleja biende babela mwana wa muntu amufuateleja biende batei moto cha matoye batei moto cha matoye oyo katolia basanto oyo katolia bampaka oyo katolia mikolo nakatanga babenga biso bilulu baloba bapakola biso mafute batindika biso na bagaye bazongisa biso mbujimaye balobi tozwi mabango na bango balobi tozwi misala na bango bamapasa bakufi na bango pamba bajimo bake na bango ofele mawa mingi mama na bango atikali na mpasi papa na bango makasesili na nzoto ebongaka bana mama na bango abusuze mbaka ofele kaka mpo bazali balube pasi mingi kaka mpo bazali bakasaye bataka bakomi bavefe mama batikali baveve likambo ya kopana mike bakomi bofelen anyakoyokela bango mawa kaka se mpona tribalisme mokonzi liboso azali Jikenga ja nsoku kumonji, njisanga ja bana babantu. Jikenga ja mwene mibalelu, njisanga ja bashomere ni twafanyanga nyinabu. Jikenga ja muka jimusela kulubanza ni bana, njisanga ja ndumba mu hotele. Jikenga ja mwana mwena Kasai, njisanga ja bukwa bisambu. Jikenga ja kerezere mu dijimba, njisanga ja batrafika mu comptoir. Binsonji bya bene misambu mu kwimbalelu, njisanga ja ba pasteur. Jisama jindi naji, byuma mbinjika kubyanza, bunkumba, bana bantombogele kumbelu,
ngisangada baloji muchanda ni yeki mwanji kukenga dikoba kudikoba muntu ne atule byonsu bilina bakusumila moyi wenu